National Highway Authority of India Lapen District Administration atum chalangsi and its 36 months up in July adak atowar alok kathali asai kedeng pon. Lumbajong APLC atum pen anu sei pangtang ponji abhant dipu di masa club asai hemalong maikang nipon. Hongkram pen wothalang sukat celeng atowar PPWD along herang keman ed ajok rat atum kisungnang. Kecengsi All Karbi Anglong Under 17 Boys Football Championship kipatu Angdong Kiti. And it's her 6 months up in July towar pi adak along. Mitar krepo angkang along kikim prong ahem pai song doan sami vusik ni pa ingkor troksi arni National Highway Authority of India Lapen Karbi Anglong Administration atum chalangsi kethali asai dengpon. Ini labang suka thali pona saya long humparop isi susi apai song lapent hemrit susi pusi team manager Anil Kumar pen perangkia thingnu ningje pon. Karone manja bypassor pora dilai market area leke amar highway etu mane central line ase tar pora both side 15 meter distance or jikini illegal encroachment ase ekini ami abi edit korisu sir kiman ghor hobo around ghor boli no total structure around 130 ekini basically kesa ghor ase jada paka structure ase teloke already maximum mane amak cover korise aru teloke already vacate korise kali teloke vacate korise aji mane nitole vacate korise ekini already vacate ase sir is eviction right to kedin kane aji acha sir while doing eviction any untoward accident kiba kibi to honai na acha এই eviction to আগজনে দিয়া হৈছিল নেকি আগজনে দিয়া হৈছে তেওঁলোকক ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে নটিচ দিয়া হৈছে মাৰ্চতে আৰু এবাৰ নটিচ দিয়া হৈছে টোটেল দুবাৰ নটিচ দিয়া হৈছে তেওঁলোকক জনোৱা হৈছে eviction কৰাৰ আগতো নাহি হাইৱে অথৰিটিৰ ফালৰ পৰা আহি তেওঁলোকক গোটেইখিনি জনোৱা হৈছে গতিকে সেইটো কাৰণে ঘৰতে গোটেইখিনি শান্তিপূৰ্ণভাৱে ঠিকমতে হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এভিকশ্যন কৰা যিখিনি মানুহবিলাকৰ তেওঁলোকৰ ধৰক কম্পেনচেশ্যনৰ কাৰণে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথাবিলাকো আছে সেইবিলাক কৰাখিনিতো যিহেতু হাইৱেৰ 15 মিটাৰলৈকে এইটো ইলিগেল এনক্ৰ'চমেণ্ট তাত তেনেকুৱা কম্পেনচেশ্যনৰ কথা নাহে গতিকে বাকী যিখিনি প্ৰপাৰ্টি বা তেনেকুৱা লিগেলি যিখিনি আছিল তেওঁলোকক য'ত হেৰি কৰা হৈছে তাততো কম্পেনচেশ্যন দিয়া হৈছে অলৰেডি জেগাবিলাকত পৰৱৰ্তী সময়ত সেইবিলাকক দি থাকিছে সেইখিনিতো ইলিগেল আছিল ইয়াতে হেৰি কথা নাই আচ্ছা যোৱাকালি তাত আপুনি মাঞ্জাত হয় দিলাই পিনি কাৰোবাৰ এইটো পাব্লিক এটা কমপ্লেইন দি আছে মানে সিহঁতৰতো ঘৰটো ভাঙাম হ'লে বি কিবা লাগে মানে কম্পেনচেশ্যন লাগে বুলি কয় ডিমাণ্ড কৰি আছে নহ'লে হায়াৰ ইলিগেল এইখিনিতো কম্পেনচেশ্যনৰ কথা হাইৱেৰ পৰা 15 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ বোথ ছাইড ইট ইজ ইলিগেল এনক্ৰ'চমেণ্ট চ' তাত কম্পেনচেশ্যন ঠিক আছে থেংক ইউ sir Lumbajong MSC Consensi APSLC lansui pangtang ponji aphanpura pini busik ni pa inquiry troksi arni dipu di masa club asai hemalong mai ingipong Kedamtang MSC kiluguhut ke Lumbajong Consensi pen ke APLC atumle kerem kali kachi aso tumsi ke hai ongdung karbi atum ke APLC aphan ningka chit hepen ajok vut jokponlo bonsita lapu onat bang bharohini sose inglong aso atum bangki
BJP aphan vote ke jok atum ke kachi eso tum phansi pahai nang pusi vote ke jok lo alang ni tum ke pusi ning jepon lapen kewang silang arni lumbajong APSLC lang suri ki pangtang ponji aphan si lumbajong APSLC klembang pu atum arpu ke celar pon pusi rajen timung pen pharang ke thingnu ning jepon parti ke claim ke dam anso se ke pangtang pon thek dia phan unini tum ini constituency committee ahin beni tum mai phatongo lasi ajahar lada nilitum arku aku cepekon thulo la constituency long nilitum APSLC ke pangtang pon thek dia phan nilitum mathasi lada ajahar arku cepek kon te mesenji penitum penang an nilitum arku ta cepek kon lo lapen kedamtang nilitum 18 lumbajong benke MSC result nilitum cetek long lo nilitum harada APSLC benke kerem dun ola puta kali abinom en ke nilitum remre nilitum kerem kali non ke hai lake Bongali Bihari tum se ke hai ilitum cetek dam long lumbajong constituency long ke Ladakh ke Chesotum Suri Troxira Haro Troxo se Anabuts du Bonda nilitum aninga duka bangkela hello hala Suri kep akar bi inglong asotum hala to aphan rap du nama Bongali Bihari phan pehai dada bang sini tu aninga du ilitum khelong ri cerai kom thik nang tukamatha thekatum ke Suri kret trok an itum long dulu Suri kret trok so se lapen Bongali Bihari phan pehai nang patum bang Suri kret ar kep an long dulu tu arat atum bang matha dam thek the dama kamatha aklong peli thek the dama ilitum adet ke pivira kam su klem long lasi nilitum ning chepe oi e lapen constituency long APS tin a leader satunta ning ke oi ji kalisi kaddo kawe claim pe mena sinile tu arjap thiblo la so karjap thib ateng pen tinini tu ajahat nile tu ladak arkuda nile tu chepe komno ni a election ki bi ke illegal la ke tum chini holdo state election commission la bangso panchayat aron ben sika selam posi nile tum ke aprang manda deng de pulo ananda ne tum ke deng de de to wo fix tame ni tum PIL da pilo PIL ke a number ke la 15 2022 15/2022 ase advocate ang bong pen akethe du isi kodalong ai kodalong advocate general bang telangana dam jung asi pinia bang ke case bang thothe del asi pini hearing idu thuji ko bang ke pini done de loposi adhiu ka frek kusi ko berta bang nampang dak ko banang kachini ko kusi alang tu ben berta nampali war pidama bet for doku sitame hala sorni bangka koma mana bang kulone koma mana party no le hoda ke mix hoda ke chengui kum ke claim bang koma lone sida nona koi giti bange APSLC atum ansi mege thor polo belot box anda APSLC tum sing phalang no kusa koi bi pon hob lasi lo teng pulotang de lake partiality bina lang pami nang ji lapen hola da ke do ke koma lo pulotang de SDC tum da do ado kawe Congress ado lo BJP ke lake dom cholo APSLC independent no bangui kum sidame Congress manda nemne BJP manda nemne SDC manda nemne non ke ne ke APSLC tum mansin ne pare la pulotang de lake article 14 Indian Constitution da karkan lo lapen section 47 the Assam Police Act la soteng point 1 along masih ada ketok do lake police tuma duty ke partiality kali dia nang ji plak di platform kali dia nang ji lapen human right protection pinang ji human right protection na lo ke long non ke a department masih fail human right protection kali non ke wrong sa bimar sibuk rai tum joane se DC office long ala sa bimar tum handa ka chikom da hemasor asmar man ne kon lab thang approve abe pinben asi approve abe pinben bulotang te lake nyap tan nyap ne evidence ek long da kitok do section 3 long da lasi mune da tum
ki joklu ku pen nanglang rop nanglang ai posi la puson ke claim lo posi non jong si administration atumda la puson genep taba saing ton telang polo tangte nilitum dak me pechel sia bitung pe dam si hada tame west guard long tame dharna to dam nang kok pula Nizang Karbing Long Rongkhang Konsensi ke Parlo Hongkram pen wothalang suka celeng atau PWD along herang keman ed ajok rat atum kedam keban ka celeng kisungnang. Rat atum keceleng kedam kebang pinangan sunang lo tuwar pi along stami hirang keman ed ajok sai jok je pen kaipong si sompon nang kraido lanset an pin stami lapu na department atum pen kachumri dam bang avelang lasi department atum pen prab jin pen chumri dam bra lahai atuwar puthot kaselampon thuji aphansi labang so hawar arat atum pen department atum apan chunuri pon hongkram pen longki rong pi karbilong riberta đây là bằng số tuwar khai nua puthak nang hin pen kudung mane la ke boy thalang so chi la dak to bang lo la pen la lang herang adong lo la dak ni li fungsi ahem ke dak lang herang adong pen di lo tuwar ke lo la pen la dak ke tiba dokan ta dolo ni li ke ama sinone la dokan ta ni li pati long le dalo kan ti dolo le yang tua ja si tor bang la so dak ke ni ko bang si dak dokan ta ni apa dah harus ke apa ni dari sebenarnya mudah buat tidak mesti kahino mane irui bak dolo ja sata munit na gomlong le manili tungsi lahai kahino anta nili tungsi tiar lahai gari motor chehla rakhan ke hino dak bang gari an ke theke pari pusi laso lasi nili tungke lahai therapy penene lahai bab arbu anta patlang sila dak nili tung donai dun pinian ta tang te la de la so herang man de la puta department asor nang ladak nang humri nang litun thekdon iglong loma tumi di kalam ke la tung bang lo he mani li bang hem dulong le jata chingki dulong le lang li bo jadam di ma tin so bang ko sang ne chingki dulong bo aja satani li alan sipini ni li bang lo la sinang li tin non bang lo la sinili tala ite theni ga tana thanun iglo la bang so ali pialong herang man da puta nang litum ma hin pen mat nang li hin pen la sarkar man pisi chuning rije la mane li no vet keda lo pon la prabjin pen la department asor nang selam da prang nang po la ni tunta la dak dokan hem anta ka seksak do pablo la se dokan patita cebu keda lo nang limang kita orang terang nang lirong bangke dak hongkram ni hiro tang de la bang sonon la nang litum hongkram mate dongkam kam tu botalang so tuwar bang so tuwar dong hongkram tisi pudam je ulang sarkara hin pen koson ma pana ke jer ke prap itu rat tumane kisung dulu hongkram dongkap udah delo botalang so up tu di futa lagi mindu to tuwar lo si unan ke la PWD sarkara hin pen kita paprap mutu si milo ni tum da ke dabe bang ko hundi la ang bong masih thelong prong kan de jak masih jang du kan te yo dari nu ti ko ta ha bang ni lo ni tum da ti ko ta he lo jut lu ke ta bang dari ni do to artinya elemen sesenteron tang de nang li rong bang ke tang de la bang so to war long hera rata tum pinang anak kisung sisi teklong lo nang lihen bentame isteti ni lam pani ni jepon atam da sung teklong lo da kecehla ta ningan sung lo tomarta aku sedak rang samandar lo gari motor ka chela ta pinang an sung ngedi to war chicho lo titi mama se na dak lo mat nam na se kada tu pekta siksak lo pinang Karbing Long Sports Station kalsa tumpen sebatin pi ponsi keceng si Karbing Long ang dangpi aru along kedu artan kan kripo pin sumara tum football championship su hini eko hari apraman hanjanang so Sports Station patu aklam long patu pondo kedam tong signify inkora pi ani pensi labang su patu pangcheng pondo lapen pi signify inkora troksi ani bangki labang su patu angdong kiti patu pondo hanjang lang so SA lapen dollar mara SA ang bongwensi ingtang kring pen patu pondo hanjang lang so SA tum ke theknu chot ajok gol isi thapon si labang so angdong kiti chepai pondadlo labang so angdong kiti ki patu pon along alhuiman pen
Himari ingti sangpita hinrong parpi modon rongpi rongbi kongbi ingti atum cetong dul pathuang bong pen ke theknai adong e sarbong phangcho jersey number cricket hom dolamara SA apansi pi pajur pondo sangti dipen presenter ang karbilong riberta